Imana yashyizwe hejuru mama Monique yatwishe yatwibukije mirembe ibuka neza mama wanje muramuzi benshi benshi muramuzi cyane cyane yaramuzi mama wanje ni denekote w'indani yende babonye nababayemo nibuka ko ndi muhira ndi muri originale y'Iwanje ko jewe rameke niwe yigishije ibice mama ntwara ndagakobwa gatoya ndavyanga cyane nabikunda mama rero babwira sivyo ndibuka ko kuvuga kuri iyi ntara yatubwiye twebwe tuba kuri 11 ndibuka ko twaba mu kintu cy'ikinyumba nibutse nicyo gituma naciye ndirimba n'indirimbo indirimbo nziza naho nza guheza iyo minota maca nicara nta kibazo sivyo uko burya isoko mwe mu Imana zani byaba yateguye sivyo si bikuru sivyo tuba twanditse ariko igikuru n'ivyo mwe mazanye umunsi ngo tujye ico gihe twavukana n'umudemiseri wanje Amina uramuzi cyane wewe na jewe Amina atwarinda ndababara cyane kuko wamengo nije nciye ubwenge muhira mama yari umuntu nyene akijitwe mugaba hangayika mu guturera n'ibyari byoroshye mama Amina muramwibuka dandaza ubufu bitoroshe abakera baramuzi kiretse ngira ubu ariko mama Monica baramuzi ico gira Amina twarinda ndaraba Amina situation yiwe ndarabingena meze wamenga arasakana buke numva ndababaye cyane namwe nyange numviriye ndayikura sishobora kubyemera je nari maze kwibera umupagani nari ndabizi byisi byose aho niyo ndajeba ndayikura musinga byemera uraba Amina abumuhizi cyane ariko ico gihe tubabaye mu rugo twari tubabaye cyane entreta muri ivyo nyene nanje cyantwari yindi ngoma kubabwira ngo uyu Yesu twakurikiye haleluya yo haleluya sinzomuvako kuko azi kuvura ibikomere arazi bijeje tigiye batadukunda aradukunda igihe abandi boguta we ntazoguta igihe abandi batakubumbatira Yesu azokubumbatira abana babiri twabyara Rake n'umwana aciye ubwenge cyane uwo umuzi umwana w'incabwenge cyane umwana azi ubwenge arirabe kora muri fabrimentale n'umuvisi w'umushefu baramukunda cyane umwana aciye ubwenge rwose bahora namubaza ati mbega icongereza uvuga waciye ubwenge sekota n'amashuri yize amashuri asanzwe cyane junior nawe bari mu mubiri n'abana babiri spesial kuko ngo mugihe junior umweru nabuza ije tubiye indirimbo shanumva none Yesu ndacibuka umunsi nakwemereye uyu mumama aramwibuka junior tuba mu Kanyosha arazi gufata ibintu bicafuye Yesu afata ingena akabyoza Ubuzi ngena kabigira neza uravye abo bana babiri bavukiye muri ico gihe uravye abo bana bavukiye muri ivyo bijejete egari bijejete mama nta jambo yaragifise avuga abizi ngena bakizwa natwe turi abana beze mubonye undajejete bose baca bakureka nta n'umwe yaramukunda sizi n'ingendo sizi ko batamuciye kandi byose kuko hari kera cyane nari muto ariko ngoma mbabwire ngo Yesu twamenye haleluya iyo ndamwibutse ndumva no mukorera ndumva no muvuga ndumva yuko kabisa uyu mwami wacu haleluya iyo ukiri kurafukafuka wewe abariko arabibona n'igihe biriko birajejeta Yesu babibona ninaco tumavuze ngo nabikunze humanuka haleluya kandi ngomba mabwire ngo nkamu w'Imana n'umwe nanjye yari yampaye ijambo rivuga ngo turakeneye ijambo mu masituwasiyo hari ijambo ukeneye muri situwasiyo uriko urabona urakeneye ijambo haleluya burya ikintu cyatunze
bavuze Yakobo, Yakobo akiva iwabo, ni nayo majambo nigishije aho duheruka rapapase twari bake, yari nigishije ku ijambo rivuga ngo ugure cyangwa ugurishe. Mu majambo yawe habe kugura cyangwa kugurisha. Ugiye gusoma ijambo, burya Esawu yagurishije mu kuvuga gusa. Haleluya. Yakobo nawe mu kuvuga ngo acaragura, aramubwira tumirize ubusamura bwawe. Uone nawe ati bimariye ikarabimuha, baba baraguze no kugurisha. Ndabwira mama twari kumwe ni uyu munsi ugure. Haleluya. Uyu munsi ugurira umutware wawe, uyu munsi ugurira abana bawe, nubwo waba bibona bimeze gute ugure. Haleluya. Uyu munsi rero cyangwa ejo abyuse kare mu gatondo ndavuga abana n'ijambo numva tuza kuvugana n'aba bamama n'indi, numva haje ngo urondere ijambo muri situation, ubwira ijambo muri situation uri kurabiva gira mwese sinza gusoma neza ibikurikira. Tugiye gusoma gatondo. Ikintu cyamurindiye kwa Labani nuko yari afise ijambo. Haleluya. Ikintu gishobora kukurindira ibibono nuko uba ufise ijambo. Ikintu gishobora kugutabara nuko uba ufise ijambo. Reka dusome gatondo. Jojo n'ijambo niryo rishobora kukugirira neza, niryo rishobora kuguha ibyo abantu badashoboye kuguha. Ndakunda kwiga cyane mu Burundi wacu. Ujya mu Burundi wacu biragoye no kubwira umuntu ngo araberewe, sibyo mama? Mwira umuntu araronka message mubwira ngo ni ukuri mama nakuri mwiza. Message turonka gake n'abagenzi nidukunda kwibuka kubwira naka ngo wasokoje neza, wambaye neza, ariko ijambo ubugendana. Haleluya. Riraza rikakuremesha rikakumara amarira. Kubwirwa mama uraberewe uri mwiza, ibikorwa ukora turabishima muri iyi minsi, amajambo azagake sinzi impamvu. Niyo mumena yakubwira utangura kuvuga ngo Pastor Christina hari icyo nshaka. Uko bimeze. Iyo mumena yakubwira nurabona mama Buriya nukuri utwo tumvi turakubereye. Nukuri usa neza. Sibyo none? Ujya utangura kuvuga ngo Pastor Christina agira sopa. Iko biri mama muri. Umengo guterana. Guterana. Ngiye mbere uvuge morale cyane. Umengo wacu ni ibintu bigoye. Umengo nawe ikibikwame wambaye muri iyi minsi. Oto. Tutangura kurondera ibintu uzabura kwiyumvira ngo kubera ko ari parambarire, ariko n'ibintu tuba dukwiye kubwira na bene data, cyane cyane abamama. Mwibuke ko nigeze kubabwira ngo niwibuka ko uri umugore wigurire koka, ariko murazi intambara abagore turwana, murazi ibintu tupigana nabyo. Yumvira umwana nk'uyu ntamwice akamubika, ukaba arambarara mwarambara kuri bya bihungu byanjye n'abakobwa sindabate ngo nje kwirongorerwa n'undi mugabo navendeza sijari bikwiye aziranikomye mama aho ubona nari mubi kijyaga tukaba arambarara ko kuko hari ijambo uba wibuka ufise, hari ijambo ugendana ukumva urakomeye. Haleluya. Hari ijambo ushakisha. Burya Yakobo amaze kugera kwa Labani akaraba ingene Labani atari ko aremera, kuko Imana yaramubwiye ngo nzobana nawe. Ugiye kubisoma ngo nzobana nawe, iki gihugu urimo ngo nzokiguha. Yakobo arabika ijambo aravuga ati ndafise ijambo, nubwo ariko arandenganya, nubwo ariko aramfata nabi, n'umukobwa yishimiye burema agacanga kumumuha yamukorese. Reka dusome ijambo, reka dusome Itanguriro 28. Mwumve rya jambo Imana yamutekerera agiye ahantu yitwa i Beteli, ndazi ko muhazi. Yagira umuntu adusomera ku murongo wa 13. Ujye narabyo mu telefone neza sindariho. Murongo wa 13 turareza ngo niho Imana yamubwiye ijambo yamutekerera. 13. Soma kuri iryo jambo.
kandi uhoraho yari ahagaze hejuru yacu aramubarira ati n'uhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru Imana ya Isaka igihugu uryamyemo nzokiguha urubyaro rwawe bandanya gato kandi urubyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi. Mwumvise igihe Yakobo yahererwa amasezerano, wewe urumva igihe yahererwa ijambo ryamurindiye kwa Labani. Nukuri nimba hari situation ubonye ugiye gucokeramo, shakisha ijambo ry'isi. Ndibuka umwana wanjye agiye kunsiga ngo aje kure, ndaduga ku musozi ahantu hitwa ku Bihara, sinzi ko muhora mujyemo batajayo mu mbabari. Iyo byadusopaniye ko bamwe turaduga kugira ngo uje kurondera ijambo. Mani yambwira ngo uyu mwana ngo igitandara kizovamo amazi. Numva ko bitari byoroshye. Ngo kandi abatagira imitima yo kumukunda bazomukunda. Mbara ya majambo abiri Imana imbarire. Igihe cyose yambwira ko ibintu bimukomeranye nibuka aya majambo Imana yambwira. Kizovamo amazi. Ngo kandi abatagira umutima wo kumukunda bazomukunda. Mana y'imbwe nicaye ku ibuye ndavuga ndahejeje. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yo hallelujah. Ureke tuyivugire kabari ngani bagwa nabi bene da. Mwaza ngo haleluya bagwa nabi. Arabi babaza ku matwi mugabo bagaruka bavuga ngo burya nari ndosaga he. Ari bakurekuye muri uyo mwanya. Burya hari ukuntu byarekayaga kari kanciye. Nuzutinye kuvuga. Ariyo mudabakayaga karamucako muri uyo mwanya. Disabere. Bandanya gateko mbere. Kandi urubyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzogasara iburengerazuba n'iburasirazuba, n'iburaruko n'ibumanuko. Kandi muri wewe no mu muryango wawe n'imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Amen. Shakugeze ngo kandi muri wewe, haleluya, ngo n'imiryango yose izoherwa umugisha. Uyu ni wo mugisha agiye ajanye kwa Labani. Labani ngo ibintu bica biragwira kuko na Labani muvyibuke neza nta mwanya wo gusoma mwinshi dufise. Yaramubwiye ngo kuvugeze mu rugo rwanje ngo ibintu byarahindutse neza. Halikuwa neno juu yake, hari ijambo ryari ku buzima bwiwe. Mama dushakishe turabe neza ngo bimeze gute ndafise ijambo kuko cyane nko muri iki gihe mubona ko dukeneye ijambo babasha. Turakeneye ijambo Imana itubwira. Rapapase nawe sindoto ndabwira groupe tanarimo ndabwira numiriza ndabwira iki turakeneye ijambo muri iki gihe. Haleluya. Cyane abamama muvyibuke baje. Hariho babahungu bakuru babandi babatware sibyo none. Ujye utamuremesheje ibintu birakomeye. Hariho abo bana, hariho abakozi, hariho abantu benshi usanga twikoreye. Haleluya. Muri situation ubukeneye ijambo, ubukeneye bizokuzigama. Burya niryo ryatumye n'ubutunzi bwinshi. Wibuke Yakobo yarandyoheye. Yabwatumbiriza Sharaba. Iyi Imana yanjye itabana nanjye. Murahibuka ko yamubwiye iyi Imana yanjye itabana nanjye nari kuva iwawe ndi nkoko. Se mwasume muharama. Iyi jambo ritankorera. Amina. Nari kuva iwawe ndi nkoko. Mama ijambo ritakorera abahungu n'abakobwa bawe. Ijambo uvuga uti ibyo ari byo byose. Aba bakobwa banje ndabafitiye ijambo Imana yambariye. Nubwo bimeze gutya, urazi ko abana b'abakiza bagira intambara zidasanzwe. Niko rirabe Yakobo hashitse ngo arakora imyaka 7 irahera ngo agiye kuraba mu ijoro asanga bamuhaye Leya. Ariko muribaza gukorera umuntu imyaka 7 ujya maze ngo ariyo umwaka wa mbere mama, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu umwana yavutse abatanga ishuri. Uga ko muri Labani nta kintu yashaka ko Yakobo avamo. Bavuga atazaruhe kandi nyuma ya 14 niyo cyamubwira ati korera rero ubutunzi.
ariko yakobo kubera yari yarine amubwira ati sha iyo ataba imana yanjye iwawe nari kuhava n'inkoko iyo ataba imana yanjye yambwiye ijambo n'i Beteli kandi ugiye kugaruka aha ari hano imana imubwira ngo ndi ya mana numo yakubonekera wahahandi Beteli amina biraryoshika bisigakubwira ati ni ya masezerano kandi byaciye mu bahanuzi abantu mu Burundi barakunda abahanuzi rwose kandi ni ukuri si bibi nta n'umuntu n'umwe murandabibuze kuko nanjye ndabakunda iyo bamvugishije ariko navuga ni amen bakumva gusa ari sawa numvise atari sawa ndapfa kwihorera igihe wumva bakuvangiwe ko mugabo bavuga uti ntakundi reka nigire mugabo byiza ukayungurura ugatwara haleluya haleluya amen amen haleluya amen haleluya amen amen haleluya amen Yesu ni mwiza amen Yesu ni mwiza amen Tranteye umurongo wa 6 hamwe nariko ndavuga oye kose aha n'igihe ariko arabwira abagore biba tumviriza rero garanti yo kuba ngari yarangiye haleluya ujye n'ivyifo ko umumama bimenya akamenya ati ibyo ari byo byose ibintu biraheze ibintu bigeza amena yabwiye abagore biba tumviriza mw'abagore mwe niyo tugiye kumviriza atumviriza abadamu nabanye naso haleluya aha haruguru uri kurasoma basaza b'abagore be bari batanguye kumwidodombera bari batanguye ngo kumuraba ribi haleluya yakobo abyitegereje aravuga ati umwanya wo kuba mwaho urarangire tubandanirize gato kandi so yagiye angunga mwumvise ahindura ingero zanjye metangabo 10 ariko imana ntiyamukundiye kugira ico ankorako yego iyo mbariye ati zifumberi nizo zizoba ingero yawe kuko wose wacubyara imifumberi yego yambarira iz'ibibaba nizo zizoba ingero yawe umukuku wose ugacubyara iz'ibibaba amen uko niko imana yanyaze so ibitungwa vyiwe ikabima shakugeze ngaho nguko bila kusema hata kintu na kimuvuze ijambo ryaragiye riranyagara abantu kuko ngo barumvikanye ati izi mifumbegeri jewe zibisi wanje basi ngo mwijoro ramani wacaravyuka zose arazikuramo warazisokorora umve bashugo mubesha kandi yarabizi neza ko uyu mugabo agishika mu rugo bw'umugisha wabaye hejuru ariko imana rya jambo riramukorera ngo mu ndoto ngo acarabwirwa ngo acafata ngo agati ikimwihera sirateje ngo acatambika hasi ngo izava zose ngo kunwa ngo zimye zaca zibyara iz'imifumbegere bavere y'imana abantu ijambo riragushira hantu haleluya uri para amakuru nka cyakintu basanga wakironka kandi nawe nakakirekura atabizi akisangamo maburiya nakuvuyemo agasigara aratangara haleluya 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 muri imana yacu Yesu yarandyoye ngo bimaze nko kugwa ku itongo ngo ugaca ugenda ugashora ibyo ufise byose mu matwara bari muri gomeje demini ena chenja muri gomeje kirizwa kandi icyo bitare y'ipandiri ushobora kunyibuka cyo genda ari ngifise inzobe nyinshi inzobe nyinshi n'inderere nini mama modele bari nyibuka nishobora kunyibuka ubwira nasabuta ibintu Yesu
nyene kanini kuko vraiment byari bitwaye icyo gihe Yesu yarakinye nari munini nari nabyibushe cyane nari mu ngoro y'umugambi. Haleluya. Amafungo kwenda mbere nayo naratwegeranye. Imana rero ibahezage. Ndagomba kukubwira ngo ugire ijambo muri iki gihe mama. Ndahejeje. Minota ya mbere. Kuko ijambo ryaratumye Yakobo aronka umugisha. Haleluya. Aragenda n'abagore n'abaronka n'abana arabaronka. Ariko ugiye kuraba ageze kwa Labani. Labani yavuga ati wapi natuzonkuraho. Ariko kuko yarafise ijambo yakunze cyane. Haleluya. Anagarutse arabigarukana. Harageze ahantu haravuga ngo aha hantu nahabonye abamarayika batangiye kubona abamarayika bagenda bagaruka. Nino hahandi yacahura n'umumarayika ngo acamuhindurira izina. Aramubwira ati ntucishwe Yakobo ukundi ariko wiswe Isirayeli. Haleluya. Isirayeli ryari izina rije guhura na Esawu. Kuko inofopa ko ahura na Esawu akiri Yakobo. Rega hari ibyo Imana itemera ko muhura ukiri Yakobo. Kuko uhuye mukiri Yakobo byakugirira nabi. Ariko utegereza guhagarara mu izina Imana. Ngomba kukubwira ngo hari igihe Imana ivuga ati no kuba Yakobo fini ubaye Isirayeli. Kuko mugiye guhura na Esawu. Doburuke bisenge. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ni nziza. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Mwami Yesu turaguhimbaje mama. Haleluya. Amen. Uzi umumama wese ari hano mama. Kandi nanjye urasobanukiwe mama. Utuzi iryama. Uratuzi ibyuka. Uratuzi uradusobanukiwe. Urazi babatware bacu. Urazi ibya bibondo byacu. Urazi ibya bindi byose mama. Turakeneye ijambo mama. Turakeneye ijambo. Yakobo wamubwiye ngo nzobana. Amina. Ngo nzobana nawe. Turashaka ijambo ritubwira Mana uzobana nawe. Turashaka ijambo rituremesha. Turashaka ijambo. Amina. Turashaka ijambo ridukorera papa mu masituwasiyo ayo tubona atandukanye muri bya bindi byose. Mana turashaka ijambo. Mu gihugu cyacu turashaka ijambo. Mu miryango yacu turashaka ijambo. Mu masose yacu turashaka ijambo. Mu bana bacu turashaka. Amina. Mu bahungu bacu turashaka ijambo. Mu bakobwa bacu turashaka ijambo. Mu babanyi bacu turashaka ijambo. Mu miryango twashatsemo turashaka ijambo. Mu miryango y'iwacu dukomokamo turashaka ijambo. Turashaka ijambo. Miryango yo ku babyeyi turashaka ijambo. Turashaka ijambo Mana. Mu buzi dukora turashaka ijambo. Turashaka ijambo Mana. Ijambo ryaramukoreye Yakobo rimuha kuba Isirayeli. Mana uri Imana ikomeye. Uri Imana y'ubuntu n'imbabazi. Uri Imana y'urukundo. Turagushimiye kuba mama turi hano. Turaguhimbaje. Uyu mwaka 2025 uzutubera umwaka udasanzwe. Uzutubera umwaka Mana wo kubona bya bindi byose. Uzutubera umwaka. Amina. Umwaka Mana Yesu Kristo Mana. Yo haleluya. Uduhe kuremesha abandi Mana. Iyo abandi barira. Iyo abandi baraba kwa kundi. Twebwe tubirabe kwa kundi nyene Mana. Urakoze nyakubahwa. Urakoze Yesu. Yakobo hari igihe yari yiseguye ibuye Mana. Ariko ahabonera icuririzo Mana. Yatubwiye ngo hari ibijejeta. Muri ibyo nyene turahashakira ijambo. Muri ibyo Amina. Uremesha imitima yacu. Yesu turahashakira ijambo. Urakoze nyakubahwa. Urakoze mwungere mwiza. Kuko wera kandi kuhambaye. Mu izina rya Yesu Kristo.
amen. Yesu ashimwe. nisegurira ibuye ko biri kose ninjira muri cya cyumba mana ninjira muri cya cyumba nzane dosiye yewe navuze strategy yo kwandika iyo nashobojwe abwira Imana nti wabonye rero nabizanye bya bindi byose Imana yacu yagwicubahiro sinzi uko wobigenza mugabo umuntu wese arafise ukuntu yoshakisha haleluya akagira umwanya wiwe aje imbere ya ya Mana yiwe nkabibwira ngo mbega Mana ko ibi bintu nabizanye urabibona gute mbeko nakuzaniye mariko wanje urabikora gute mbeko nakuzaniye b'abahungu n'abakobwa banje ukuri nasanze Imana ari umwizigirwa amen nasanze Imana yacu ari umwizigirwa nukuri niwayibaza izokwishura kandi niwumviriza neza ugatega amatwi ntuzoyiva imbere itakubariye haleluya n'ahandi dukura ijambo mamasiko atari ukujya gupfukama imbere y'Imana yacu dusome ngaha muri Matayo 3 ku murongo w'8 dusome hagire usoma muri ibi bible isanzwe yesanzwe n'ingene bari ndasoma kugira ngo tunyameze turespekte na wa mwanya basubiye Matayo 8 ku murongo w'8 Matayo 3 ku murongo w'8 dusome mu izina rya Yesu Kristo ngo nuko nimukore ibyerekana ko mwihanye koko nuko nimukore ibyerekana ko mwihanye koko nari munasomera hajya ngo mwasomera nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana nuko vuga cyane nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana ahandi rero hano havuga nuko nimukore ibyerekana ko mwihanye koko niryo jambo umunsi twotangurira amwe bavuze ngo mwame imbuto zikwiranye no kwihana ko mwana wabifishije kandi ndakuja kure ndahava narakurikira nuko ahajya havuze ngo nuko twumvikane neza nuko mwame imbuto zikwiranye n'ukwihana aha naho nuko nimukore ibyerekana ko mwihanye koko none mu bikorwa bitandukanye kandi n'ibyitiri byavuzwe ariko tutihanye koko cyangwa turiko turakora jewe monita ariko ndakora ibikorwa bikwiranye n'ukwiye murabaza ngira koko bya bindi byose bibari rero mbere yuko tubandanya y'ijambo ryanje nino ryanje ndigase ibyo nakuye imuhira ibyo naje fise nateguye ndarivuga ariko mubisaba kandi nimukore nimukore ivyerekana ko mwihanye koko cyangwa hahantu ucuruza abantu bashyize batatu nukuri uyu mudamu arigiye koko sivuga ngo bose tutabivuga n'abantu bazi ko bazi kudodobereza n'abantu babesha vrema abonye ko n'ibintu kuzwashakira abandi mukure akabesha vrema akabesha kuko wabashishe wavuze gute ariko mu mutima akavuga ati nukuri ashake ntaho twabivuze ndazi umuntu twabanye w'umudamu twarakoranye ibikorwa n'ibiki Imana ifate ntibanzana byayo ukabivugana ukagenda ku kenge ngo bihenza kwizimagiza nanjye ndondera hariya nyakubahwa mwubaha ngashika nicisha bugufi n'ubu iyo duhuye arandavutse nyene mugabo nari ndi kuri misiyo twakavuganye hariya ndagenda niyegeranije neza urumva ngaca zirisabisha agafanta kwa nyakubahwa wiyunamisha mugabo kuko byari byoroshe zikiranye no kwihana urumva nyene atanyongorera nanjye ndaza ndiyigisha nyene negeranye cyane rwose nigishije nari ndikunda abantu inzira ya mwene data nitangisha bwanjye niyegereza
neza bakuru kandi ntuzarunguye ko umwana wa mama yokamera abana n'uwe ashaka kubwira ngo bandika twahoye Yesu nashimye mama rero cyarandi imbuto zikwiranye n'ubwirane ko yarazamabyukuri arusha kurumva kurumva kakina kanya gusetuza ukunda kora n'ibintu wakavuga kavuga baje tukayagira hariya nanjye ndakugendera kenshi ndabicisha hanyuma rero akavuga nuko atakora yagize ukagera mitse Kristo mugabo rero ngiye kuko yera imbuto zikwiranye n'ukwirana koko aca agenda arayagira ubundi muntu urumva ariko aramubwira ngo nabo wowe hari ikindi uri mu rusengero nanjye ndi gukora wawe undi gusa twaza turayagakorera ikora rero imbuto zikwiranye n'ukwihana aca agenda umunsi bayagira umuntu wo mu muryango hajya kijya umusiya kuja kanekani haki hata ukidori mbona kuja yesu bwana kuja ndabona ukidetse kwiki mora hajya haramuyagira ko yagira umuntu wo mu muryango haramuyagira waba bacarahindukira bimezu urumva rukare cyane aravuze ngo nyine ko mu kingora akayica gake no gusanya ari ntambara n'ibindi byari intambara kugeza aza kwicisha bugufi ni twakayatse nk'ihiriye na teta rwanda n'inshuti y'umuryango none umwenda ukwiye kuzakurira mu mitego yawe akavuga ngo yambwiye ko Yesu mwami amen nimukore ibyerekana ko mumenye koko ibikorwa byose bizogenda neza ahandi havuga ngo nuko mwami imbuto ziganirana yarandukaga avugira none hejuru akabwira abantu ko jyewe atagira mubashitse ubwa mbere atazi ibyo aribyo bitagira ati umugore ntashoboka birashoboka ko adashoboka nk'uko bishoboka ko iryo kintu biba kiriko ariko arumira ko akavuga yera ibikorwa bigiranye akuyana imbuto acacana hirya mu muryango riraryajya mikuru mwenda ikingora hajya ikingora kize neza ki twebwe muba umunyuzi kirafata rero hari n'akantu bacagena turafise ibikorwa yemwe n'ubwo ni igende najewe wede imbuto ziteranye haba imbere y'umugabo haba imbere yawe haba ku kazi bitwa ahantu hamwe n'abantu bigoye by'ukuri hagoye ariko usema imana jewe kubinyerekeye kubiva kuri jewe ushobotse kwera imbuto ziteranye biragoye aho bigoye abantu b'imana ariko wibwiriye Kristo nk'umuhamutineri fasha tugasengeranira twebwe ngaha umuntu wese ku kazi hazi uri nta mucuruzi imana atajya mwibabeshye kuko na Yesu baramututsega na ba Pawulo barabatutse bakoze ibintu byiza bakavuga ngo baba Pawulo bamwe bazanye ngo ku isi yose baza bashize kuko bariko baravuga ibibacumi ariko hari bavuga uko by'ukuri umuntu nawe nyine nka Claudine wanjye nkamwiweza ni ukuri nawe nyine ariko na Kasoro nawe akoma akavuga ati bushe wabicegereye nabo bakorana n'ibiki ukabona ko harimo akantu ngo hari akayitwaza ngo uri kubera igicwe n'abadafite uri kubera ngize gutema n'abadafite uri kubera ugasanga ibice bitereye aho ukabona handi usanga ntibyo kwa Yesu bamutuka basitefana kandi bakimwe bakoze dusengeranire twebwe imbuto ziranye no kwihana zerekana ko twihanye koko bituma byoroha ibimenyetso bindadufasha aho baciye na sinze n'imvura kandi
ukaraba ugasanga by'ukuri niko ariko urumva ko ngagaruka hamwe ni data yamutukira imbere yaravuga bimwe birekera ubwoba ariko ati nukubirika bakikora none ubu cyarabyo kiraba umugore mwiza ni Yesu nashimira naho abo muri Bethsaida bazoca ahantu bakavuga bati nukuri kare nukuri ngabo n'abana bakavuga nukuri kandi byavye kubesha ntibazoreka kubesha no kudodomereza no kugira ngo ariko ibyo si Imana iharuwe wumva n'uwari yegize intunze ko yahinduriye si nukuri nukuri ko mugahari abitora hamwe n'amasengesho kuvuga ati nukuri atari jewe ndi mubi ega yamuntu aravuga ati bashaka nukuri hagiye ejo n'umunsi umuntu yambwiye abantu babiri bavukana arambwira ati bahora bagataka umunsi umuntu arabicara none nukuri mu ati nukuri ati ndeka kubesha ati nukuri jya mu mvugo cyane igihe na kimwe yanditse uko nyene bakutore bivuga niko ati kintu twapfuye tuvuga ati nase kwandi uko nukuri ibyo byo namwe mwe nase kwandi ubwa mbere abakora nje musumba uturungu namusumba ibintu ati ngo turamubwira cyo ati mbonera muzima bana musumba ibindi abusumba ibi ati kuva na kare n'ibiti ati we yarasumba utuntu nadukeye ati mukuri mu kubangarirwa ngo yigezana ati twapfuye ubwo nakuye mbona ndamuruta cyangwa ndashaka no kugira abasa n'ibindi ndamubona ndamuhahaza ati tubiri n'abana turwanye naho ndamunesha ngumvise bitabira twere imbuto zipiranye no kwihana cyo dusanga irindi jambo ry'Imana riri muri Luka chapitre 5 verset 12 Yesu akiza umunyamibembe uraza kuraba usanga amajambo atandukanye ariko byose ni byiza gusobanura kuri Yesu akiza umunyamibembe ikindi gihe ari mu gisagara kimwe muri haza umuntu ajejeta imibembe abonye Yesu yikubita hasi yubana aramwinginga ati mwana ukunze woshobora kumvumanura arambura ukuboko amukorako ati ndakunze Mana imibembe ica imuva aramwihanikiriza ati ntihagire umuntu bibarira ariko genda wiyereke umuherezi utange igihumanirwa kwawe nk'uko Mose yabitegetse bibe ikimenyetso kibabera icabo ariko inkuru yiwe irushiriza gukwiragizwa ishengero rinini rikoranira mwumva no gukiza indwara zabo ariko yiherera mu bugaragwa asenga Yesu atugirire neza cyane jewe kuva bambwira ko ntacyo nzovuga kuja mu jambo ry'Imana nasaba Yesu nk'uko we nawe ukora nta nzovuga iki muri aba bamama muri aba bagenzanje numvira ijambo yije murabona biraza kuza gusura ibirenge kuzana ibirenge mu bamama bashajije bameze neza mu Bethsaida ndagomba usomere ufise gusigo usomera hajya nyene hajya ngo ajeje twibe kugira hajya mu muzeye ko havuga usomera muri yo muzeye ekiyo ikindi muti yego di oya duze soma geza ndakugiye ikindi gihe soma cyane ikindi gihe ari mu gisagara umuntu ajejeta imirenge abonye Yesu yikubita hasi yubamye aramwinginga ati mugenzi ukunze woshobora kumvumanura aramwishyura arambura ukuboko amukorako ati ndakunze kumanuka imibembe ica imuvako Yesu nashimye narose ijambo urumva
hariho kurwara imibembe mu gato kimwe umuntu arashobora kurwara imibembe akayigendana n'amani yaramaze iminsi arazaragana urumva namba yari hehe ariko agakwambarira ko n'impundu nyene bakayikubita bikagenda neza ariko ijeje urasohoka uraja habona ikintu cyo kujegeta muracumva babanyagutumbura bari wacu muravyumva kujejeta urumva ibizi bishororoka nambura ingaha aho cahagaze bazabona batahwara amazi bateka utigora utsi ko mvunika imibembe jeje urumva yaragwaye imibembe gusa imibembe yarajeje uwo muntu rero nawe nyine mbazwe mu Isirayeli ab'imibembe uwo wangira yari no mu bagwayi ngira bamwigije kuko urwaye imibembe mu Isirayeli yaja kure wacha wimenya wana abantu baga tuvuga ndahumanye abatumisi bacu bamenye ko umunyabembe bagaca bigirwa kure nibaza rero yajejeta no muri barya baguhaye bana niyajyaga baratsinze ntabyanditse ngira baramubwira bati ndamukunda aho turwaye kuko bagwaye gusa ikiriko barashobora naho yicaye basubika bigenda neza akahava ariko ujejeta byo guma biga ibisatsi ibi urumva ariko ayigwaye ubundi agifutse gusa abahombe nahomenya ko ari gikomere kwisi kandi hapfuye hari icyo mubona ariko abijeje n'isazi tubona cyo bw'ibibembe cumagaye yumye nyene yego mukamera kuko ngo barasuzuma Yesu hariya ndaraba barasuzuma no kumwere bakaraba kagitambuye bati niko cyane se bansetse ijuru hari hanyuma ni bati niwo aho nyuma yuko batira abagore n'umugore yavuga ati n'abana benfa numvise Yesu bari mu gisagara hatu umuntu ajejeti abonye Yesu yabandi bagerageza mubonye nk'uko nabona uriya mama ahetse umwana hariya akimubonye nawe rero twagakwiye kwamwegerera ateye inyuma hasi aramubwira ati Yesu ukunze ushobora kumumana urumva yariye rwose agira ati kumva arashobora kuvuga ati Yesu mwiza twizeye twakira carazira kandi yakicozira birashisha niba kandi kirazira urati umuntu ariko arajejeta bakaza ntazagenda gukora urumva ejo mubwira ngo uronga wigirisha ariko byapambiye gukora Yesu mwiza kirazira mu migenzo mukora kirazira ko nawe yimenye yubama hakiri kare atukunze ushobora kumana Yesu mwiza twizeye Yesu w'Ibetsaida Yesu wiwawe mwa Yesu yawakiriye atanena umuntu n'umwe atagayana ngo ibyaha birajojota atagayana ngo ingorane zamaze kumurenga atagayana akavuga ngo ibyaha byarakurenza abantu bakuvuga burya wapfaye barahanuye ari naho bavuga ibyo Imana yaramupfumye murakubana bavuga Yesu mwana ukunze ushobora kumumana Yesu acaramvuga kuri jejeta kiraziruga nawe nyine nyamuntu abigeza aza kumwegera ntiyanahagaze arahaza dukunze arambuye ukuboko yaciye agira ngo kira yaciye abanza aramwereka ukuboko arambuye arabanza yarayikaza tuzi arambutse njejeti arambura ukuboko amukora
urakoze muri kurarira zo kuba uzitanduka regera rwose kandi uraruhukira ko n'utwana cyangwa afise abuzukuru iyo kariza ninde niyakambwira uwo ari we yose nturere umwana wanjye urumva na kare atangura no kuvuga n'ibitari byawe urumva kugira ngo kuko yumva ariko mvutse ubona nako nyeri ari muto ubwirane kababara ninde numa turamurira aba yakoshije ariko icyo kiganza yesu yesu tadungukire badubwira bwa mbere yanyegereye igira kabiri ambutse njeje sirwaye gusa kubera ushobora kuba yitwaye ahantu hataboneka kuko musomye umubare barabasuzuma niba ushobora kubika ukuguru cyangwa iri ahandi hantu hataboneka arambutse bibaza ko umutima wacu utangura kuruka amaze imeze yavuye imbere afise umugore bafite amatara uko abishaka atwana twiriwe aza yumva hariho ashobora gukora kumenya jeje hanyuma rero aca kurikiza n'ibiti abebanje kumugoro aho tutabona n'uwamwana aca kuvuga ndakunze ntabwo yabikoze ku kagobe bwawe ndakunze ndabikunze akaboko kariko ubwo nyine harambaraye ndakunze umwana haleluya uvuze ngo humanuka nyene ya mibembe yose haleluya imibembe ica imuvaka unyene hari inyishu zo kwa yesu ziteka kubera no kudusesi haba n'ibindi ari ndagarutse rero kugira ngo bakwiwe umwanya wo kubakira ijambo ryabaye uyu muntu yari afise imibembe ijejeka aho abantu bagenda baradukuriza kuko iri jambo ryaragarutse ndagarutse numva birashoboka ko tudafise imibembe ariko jewe ndashobora kwicara nk'umutima hagenda arakora ukima biratwenga nyene abakobwa banje nabereza batabona nyene yuko n'agahutu urabona agahutu karakorwa ariko n'umutima do wotega n'ikiriyo ku bwiki na kiriyo muntu waje ufise ibintu urumva nibebe kabwira ngo jejeye itangura n'icyo kagama kaba kakidosha uzosome mubarebe aho nibeza barabisuzuma nuba ni impuzu yareka kuri n'ibikino kwatugenda kumuhereza basanze atariyo batisubira mu bantu basanze ariyo kandi yesu aragahura hariya hambere yahise batangiye n'umworo baravuze tuzanira umuherezi kugira ngo bamutangire aho mani ariko yesu mwiza kandi ni uragomba ko mu mani ndakunze mani bakavuga ngo niyaba ari umworo nawe ntazogenda uko barondera tujya tukubana n'abakene nyine basikanye umuhezi bamo kandi aho nyine yashoboka atayinjira mu bantu yashasura akamara nk'iyindi minsi indwi bati murasura musuzume neza n'iyindi ariko ako kanya iyo kuba cikwira abantu baca baraza ku bwinshi
kumva waje gukora iki waje kumva Yesu Yesu ntibamwumva gusa ngo kandi ngo bace bakizwa n'indwara zabo n'umunsi waje kumva Yesu bishoboka ko umaranye ijoro katambuye gatoya ari muhira ari indwara ari mu rugo ari ku mwana ari ku mugabo ngo ko tuguturira uretse uyu muntu turi kumwe turabanza b'abamama gusa kagatangura bukebuka akaberembe gatangura ugafyondera ko ugashobora gufuka kakagendera ko kagasubira ukazibona kandi kadomo murabwari ukazumva mumawe nyine akambwira mama wawe ati yewe ubona inshuti mbona inzozi niyo mpamvu kuko ari mu gihe dusanga mama wanjye turafuka mu furanga bashiraho ngaha Yesu umenya ko mbese ariko imibembe ikagera ahantu ikanyegezwa n'inyegezi iragera ahantu idashobora kunyegezwa ubishaka uko abishaka ubu rero twizeye umwami mwiza ashaka muri 2025 Yesu ari hano agomba ko umuntu agenda aracocoza kuko bya bindi biruha bikarenga n'umuntu wese akabibona ari uhora aravuga ati yo ati nabonye igisigo nabonye rero yari habaye ati naba neza ariko izo mbere nawe ari cyari muri za biragera ahantu rero no mu maso neza udakibikinyegeza bikanga atangura ngo unywa amazi y'amazi ukayanywa bahora batubwira ukayanywa ukaba menshi mukaba bagashuhoza kandi avuye ntabitegekanije arasa nk'ari ndabona rose byagenda jojo gatangira gakeya kanokomera iyo bibere nta mibembe turwaye turi nta muntu yicaye ariko numvise bw'umengera mwiza abantu bafise ibintu bya jojo byatanguye ari gatoya ukabibona bari mu muryango n'abari indwara kuri wowe n'abari ku mugabo n'abari mu budandatswa kwawe n'abari mu kuvuga n'abari aho ukorera n'abari iyo baturutse ukabona yuko agatanguye kazaga ukavuga uti nzomera wibwiye turamira amazi atoca ukuntu ufise amazi mukaza kumuhora mugabo ukaza wumva n'amazi atanguye kuzuka uzona ngaha ukihanagura modesta timone ikaruba arabuzibona ukazibona yahora yambara neza ukazibona atanguye kandi nakazibona yabyibuswa ngo kwibuka yonze marire umukobwa wawe yonze kugezaho afati hajya mw'ijoro telefone ngo afatiwe hajya avuye gukaza akora muri banki yaramu mibembe ngo ni biro asigaye ararwaye tubaca bose ikiro ku kiro niba kumusima telefone mw'ijoro bati imibembe igiye hafi yari imibembe ni explode barabikura umukate kwa kakamaye ndagiye kwa kamagaye atafata na nyamukate bicaho aduhamagara mu ijoro bati umudamu nakabirabutse ndibuka ko yandariye mu ijoro yaje iwanje baranambwira bati nimumureke mubekagena yaguma avuga nkamubwira ndakugaburira yaraja muhira baca barambwira aho nabakwise nkavuga ati mureke ntukakazi mumureka kumenya ndakugaburira ngire gute hari umupasiteri amekero yambwira ati ntumiza ngo nimumureke bikararenga harakugaro mureke nkagenda nkamwegera ndavuga bamwizo agasabye umugabo sibo yaraye naraye muri zayi bamwe bati reka no gusimba umugabo waramuzana uranumva
nyabuzima yavuze ko ingingo yari gusubira ahantu yafatiye iryo joro ryose twaraye ko ngenda ndakubwire umwana ndaryamye twaraye ukubitwa n'isohoka ngende nafashe Yesu nashimye mibembe yari imaze kugira gute byari bigeze aho bitaki aza ariruka ku rusengero genda je n'abana bambwe abana bageze abana batakugira ngo mama babonye umugabo wese avuga agize aravuga baramuzanye yahatumete sara niwo mupasi baje abana batireka wabonye watefata kuba kubira mu mwana bararara muntu ufise imibembe uya ari kayi n'igisubizo cy'avuga ngo Yesu abukora kuri uyu munsi cyangwa tuzokora kuko hari iceceta no muri bariko baratubwira ya planga simibyo yavutse ntibikunda ntibishoboka uratanga kwigendera ko gatoya gifyonda ugafyonderako ariko umaze kuceceta n'abantu bose aho uciye baca babibona bizatanga kugira ngo hariho Yesu avuga ati ndakubana iyo abandi uvuga ngo byatuye fata porosesi nkumanuka imibembe ababibonye baraneze ngo bajya baza kwa Yesu nabo bajya kumwumva bamwe bari bakeneye n'uko umuntu abambabira ko ntacara kuko urabona yaragegese imbere ari inyuma y'inyuma y'abantu umudaka ni ijambo ry'Imana numvise mumara n'iminsi y'iceceka byamaze kugera kubona nabo bitakiyegeza byamaze kurengera hahandi umuntu akubwira ngo kamukuri kwihangana ngo nuko bigira umuntu ukamira tumiyemira umuriro ncire kirafuye ngakoza uwo bitamwe gisoza birafise uko biboneye uyu mama yaciye gukunda yarananutse yezaho yakidamu chiza kibeleza nibiso kireba kura kubezo kunyana ivyiso vyiwe yo tubona yarananutse kuza hamenye bona mugaba finini bembi kirikafike fato kaitonda na muza yakora kapasuye ari kumuswa kutoro hajya kwa kapa batunze mukati batunze tubira absara mukata ufise umuntu yangiye no mu ndaro abandi nabo barabitanga uko abandi nabo ntagira ikiba ariko umuntu akumva kwimagira kazibana ati hello mani ibintu barabona ibintu bayi birazenze ijambo wese kugira ngo tuzobona ibikorwa n'ibise umutima uko imibembe ni muri ubu naburiye narazi ibyo jambo cy'imibembe ariko harimo mubwira uti Yesu Kristo mugabo banzurabe ko ndabe ko ndiko ndere biragenda kwira atari mwe banjemeka byo turemeka na Yesu baramugenze ibyo bitwaye bazokubeshera bazovuga ibyo bashaka byose ibyo bitwaye ariko hari ibintu nabo mu mutima wawe no kuri ndiko ndere byose kuranye no kwihana koko mu byo mvuga mu byo murana ariko ninaba mezi ko ndiko ndazeye uburenga bwa Yesu mwana w'Imana uwe simumaze murakunda uvuze kukunze ushaka kuvumana ushaka kuza dasi bibembe na dasi bibembe byose mwana w'Imana yaje kugira ngo adukize hanyuma rero ya mama sigari byose ntabwo byoja cyane cyane hanyuma n'abandi bantu bakujya mu masomo y'akaye bazoza kumva ibya Yesu nabo nyina cy'abakizi indwara kuko bazobona bakakubona n'uzoshimire nawe uzobona kuko ikintu cyahindutse naho utovuga birivuga muri Desanta rero
yesu ashaka gutanguriza umwaka akamagirira kandi nijya mitoya ikagitangurira kuba niyumvamo yijejeye urabona icyo kimirirako ntimirirako nizopfa muri yesu rero ijeje turinuka ibigize gute na byaha naho byoba binuka we ntacavuga ngo yewe n'umuharire mama burya ngo muramuzi reka kubyara n'umuntu mbona abantu baje kumpanura nanjye yesu yamunuye n'ukuri baraje kumpanura dore basanze barambwira we uravugana n'ujya muntu sa nanjye yesu kandi yari yakoze ibintu vrema urabona bimwe bica bisama jewe njamwo nanje ntangura nanje ngo twahantu umunama ngo bose bakuma bavuga inama igira abantu ngo twaje ngaha ukoze ubona umwe kabere cyakagahise nabona jere sinarinzi ibyabaye hanyuma nzambona dusohotse rero tuve kumwungano ndavuga ngo abaza kuguza imugezi ko nabonye ahantu bantu bose bavuga bari je sinari narimwe kagira ko nabonye abantu bose niki acambire ngo byose cyane rero ko ni ibyabaye reka ko shano bara nanjye ndajyaho kagira nti murajya kurumva utukura nicyo gutuma bagenda bari kuba bahinzi byamenyekanye inama yeze kugagira umuntu ukabona vrema wicaye aho micenge nkabona igende nanjye cyagenda rero nanjye sinavuze byinshi cyane nanjye tubikwaye icyo kagira myinshi ijwi ry'imana risanga aho hantu nawe yunamubereye marego sinamubereye nawe reka ndoda yesu fashe uba muri ibi bihugu byose kaza babone reka niyaba narashe ndashika ndanyoboka ndagenda ndashika tegera nawe nyine yakangutse kuko yari yarikoze yego bibiliya ntibishaka bamwe mu barongora umunyeto yaramurongore ko rwose ariko ntibabuze kuba ndashika ntabwo kwiyemekeza na jewe ntabwo ariko ndibuka n'ingane nabigendeye ndatangura ndamwegereye yari ndemugakiza yarakavuye n'umuntu yarandegereye ndatanga bukeye rero abantu bamwe barambona n'abagenzi bakaba mukurara mundi bamwe aho yamagaye wegereye waramenye ibyabaye none ukiri ugomba nawe umere no kumurera attention ndegera uko umuryango ndegera yo ubu ziho mama ni awe urimu n'ababibonye bakamusaza n'upakiye muri iryo muntu yesu yashaka uretse yesu simoni ko bakora jeni n'abatumira akagomba imbere yamushu yesu navuga ngo utabire murumva muwo baramuhari kandi mu mubiri byari nta mpamvu ariko yesu nababwira ati inzi biramara bose barongoye umunyetiyopiya y'akazi bafite ba miriyamu rero b'intore ngo yari yamurongoye ngo yari yamurongoye koko abana byamuca ibyo nakoze nta n'umurati ibyo ikibazo gusa gikwiriye nuko wanje gusa kandi imbwire bera amahoro n'abandi bazokubona bazosha bazi wanje kunyumva dusenge ndasenga kuko wese abwire yesu utapfuse nawe ubwira imana nimba muri iri koraniro n'abandi bataje kuko nabo nyene bazoza yesu abakorere igitangaza bakira mana data twese mu izina rya yesu kristo
ijambo ryawe ryatubwiye ngo twere imbuto zikwiranye n'ubwihane, twere byerekane yuko dukijijwe twihanye koko. Mwana muri twebwe n'abo hari umuntu bari karitakambira yatagiye yama imbuto zikwiranye n'ukwihana, umubabaje ko Yesu yogira neza kandi ushobora byose. Kandi hano muri ino koraniro baratubwiye ingene tuzokora, ingene tuzogira gute, ariko umuntu ariko imibembe iri kurajeje tujya muntu mbega bari kumuhamagara bagahamagara ibikorwa ngo nazaze gukora yarabishobora. Ubwa mbere yari marginalize muri sosiyete, yari yashizwe inyuma. Mwami ntibyashoboka ko ibikorwa bikora, ntibishoboka ko mu bikorwa byacu mu mazu yacu hano muri Bethsaida dushobora gukora. Hari umuntu ari marigenda rirakoroka, hari umuntu yagaragaje guhisha ariko bitambuye kujejeta. Mana yacu uri mw'ijuru, ndasabye kugira ngo umuntu kabare abari muri twebwe, abo bafise ibintu bariko baratwereka, akubwira ati Yesu mubana umushinga ntahe ku kazi nahehe mu rudandaza rwanje, mu kazi kiwanje, muri ibi na biriya, mu kibano, ahantu hose. Ati Yesu byatanguye ari ibibende bike none ubu biraceceka. Uvuze uti ndakuze umanika aba bantu, twebwe twese umanike, twebwe twese dukire iyo mibembe, ari imibembe y'ibyaha kire, ari ibindi byose biva ku mwasi tubikire. Urakoze Mwami ko dukijije, hanyuma nitwataha tuzokora neza, igihuru izotera kija imbere. Mwami Yesu ikanga ntibizotugora, ibintu byose biduhezagira uko tuzoba turi bazima. Mwami urakoze kuri iri jambo kushoboke kuri transmeta. Urakoze Yesu niwe ubikoze, mu izina ryawe dusenze kandi dushimye. Amen.